Welcome to Gaisan Dabi Channel. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Gaisan. Oh iya teman-teman, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, mumpung hari ini masih libur lebaran, aku mau main nih teman-teman di dekat rumah aku. Ayo teman-teman, ikutin aku. Oke. Berlama-lama kemudian. Nah teman-teman, aku main ke sini. Teman-teman lihat, itu ada badut Pokemon. Nah teman-teman, tadi aku udah foto sama Pokemon dan juga Bumblebee. Nah sekarang aku mau ke atas. Berlama-lama kemudian. Teman-teman, sekarang aku mau naik mobil-mobilan itu tuh teman-teman. Adik, sudah berangkat. Okay. Show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my mommy show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Berlama-lama kemudian. Teman-teman, aku udah selesai nih main mobil-mobilannya. Dan sekarang aku mau pulang.